manipod man kani Kabsat Glenda sa napod no nagantin tay drama. Kat welcome kayo manan ngagbuya ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin makablawa mampay ni Beng Sagon dita Green Park Village, Jeffrey Martin dita Pangasinan, can advance happy birthday kani Boss Eric Espirito from Jopay Cariaga, Kudyamat. Kastimanti ko na ni Kabsat Glenda. Di raman ang biyanang, adaw galiti inak, anaapal. No adapala na tao guraan na kat padaksan na. Narigat ang mapagurat inak, tanarigat ang mamakawan. Kasta tinadakkelak nga ugali na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysan. Kasanumot ang makaturog da tao no kastoy. Nagringgor di ta karuba. Nagaduman nga tan tinaluko da itabak at lusing. Tinasasawang manin bakit maturog ka kadilatan. Apay, di ka pala nairuam. Kan ano ti mangibagbagaan na laing ang mangagas ni Lusing. Kat kasanumot da taon ngay. Imbes akayat ko kumamot ti makainan na. Saan na? Ireklamok tuman kitdikin di kapitan. Anday da ka manin puring. Namin ano kan anapan ka ni kapitan. Di ka lang babae. Di kapitan pa yan ti mauma di tarupam. Dakkel at tulong para kadagiti kalunggaran tayo ni Luseng. Gapo iti kinalaing na amang ngagas. Agyaman kakidi tawan madi arikrig naam. Akas kadagiti makipilpila di nga agpapaagas. Isa di ka sumanaaw iti sana may parbang kontrakin kuana. Nanang, agina na kayon. Ituloy yung tunbigatan ti mga sikaso kadagiti nakapila di tarwar. Si damat no agsubli damanan inton bigatan ako. Sapay nagadayo ti paggapuanda. Kat talaga akas taa. Sumipngetan. Inton kon adaman pakasarsaritaan yon kanina na puring. Baybayam ni nana mapuring. Di mo'y kaskaso. Awan matam mo kabasol ko kankwana. Ngam kasla nagdakkel tigura na kanyak. Nadlaw ko matdaitan nanang. Sa anapulos sa mapmapan di ti balay. Kano lumabas di tasango ti balay, nagtadam ti kusilap na. Wan nga raw, dangam baybayam. Di mo'y kaskaso. Basta san laki ding agkabil. Anyat orasan. Apay nga itakala ang asumangpat Glenda. Anday ta ka manin puring. Bumakitin ta anak mo. Kasano makaasawa no kasta? Wan nga rod Danda ni 30 titawan kon. Kasla pa'y lakin si ti panagkita yu kanya. Amok mo ter aramida. Amok pa'y no anya ter aramidam di tarwar. Amangan no adda kasinsin narak mo adimi amok kinitatang mo. Andan panunot ni Glenda bakit? Rumbang la makinobyo. Agtal na ka man matkardo. Jak pa'y kayat amakinobyo ta anak ta. Dinto pa'y nakasubad ka data ng paadal kan ko na. Oray matikas ka pa nagpampanunot mon pureng. Malaglinda anak ka. Inkamanganan ta nalpas kamin anangan. Nabsugak pa'y tatang. Ala, mapanak pa iti silid ko takayat kuntagin na. Apay, anyat orasan. Di pa'y kadirimuar ni Glenda iti silid na bakit? Kat no itay ko pa'y ngay ayaban, di nakmat ikaskaso. Amangan no nasakit tinakam nakin kan Di mo ko mga minunay istriktuan day anak ta. Mano atawan mo tayo na datati nagserserbyan na. Ikam kumamay ti gundaway na nga galiwaksay. Kat itulok mo nga raw ano asino laditan alalaki ti pagtinagan na. Bayam nga iso tag desisyon para iti bagbagi na. Nay, si kamot gayam lare barok. Nay bagang orasyo tata. Aywan, awatin nyo na ito eh. Kasangay ko nga minita kat nagluto ni nanang iti basita pagsasangwan. Ada pa isuman di tata. Ay Kate, agyaman akabarok. Umulag ka pa'y Saan tata, taagdardarasak ngamin.
At dapay papanak, kasta aya. Naimbag nga raw sa sakti naranaam dito'y balay. Tano ni nanam apureng, sigurado adi naawatan da ito impandigom. Wan nga raw tata, nadlaw ko akas nakagurgura na kami ni nanapureng. Awan mo't ammo mi abasol mi kankwana. Ay, di mo ikaskaso jay asawak barok. Talaga nga may nadakkel ti apal na jay abakat kaninanang mau. Ha? Isa siya kaon, tagkid-kid daw iti dispensa kada kayo nga agina. Lari barok. Na, apay akasla sa bali ti raman to'y masidala kay. Ay, saus! Apay alino katamday ta. Katimpaigid ko lang arudan. Kanan ti aso na ita. Napanglis na itan bakit. Anya, Oh, nata suman ti kanam. Kanda ito yung nakaluban dito'y amakan. Ah, tanay, mabisinak ko na yan. Ay, nabandog ak arimbuar. Nagimas mat da ito asumanan. sige. Bangan ka lang, bakit? Ibusam na ita. Taamang ano, mabanglas. Mayat ti timpla na. Man-mano ti kastoy kaimas ti suman. Nangalam di tayo. Adda nagisursur ang naglakaw. Saan ala ko na ita? Inted da. Sino nga'y tinangtad? Nilaray nga anak ni Luseng. Ay, apay nga'y talaga yung bagam nga'y. Kahit apay aya. Man, ano ko ma? Linuto ka na ni Luseng na ita. Amangan no adamot inlaok na dita. Madamdamag sakit ti tiyan ko. Ay, talna ka man matpureng. Simakit ko man ati tiyan mi ka ni Glenda. Ngam saan man? Ne. Aguray ka. Kasla agsikal mo ti tiyan ko. Ha? Di munto mga min imbaga ad agos no asino tinangtad iti da itoy. Anya nga'y agsakitan ti tiyan ko. Anday ko, anday. Bakit Luseng? Rumwar ka dita. Tasumpatam kinaramid mo kanya. Ni, ninanapuring da dyan, nanang. Napayon, hanyat mapaspasa makengkwana. Simbakit ti tiyan ko gapo iti intedyo at araon. Kinamudan na, Luseng. Ha, Mapit lang, nanang. Kasaritak ni nanapuring. Tanangan nyo ti panagsasauyo, nana. Tapang madakas ti kastang ibagbagayo. Kat pudnumot nga min ti bagbagak. Gapo iti sumalakinan ko ang naggapo kada kayo. Simbakit ti tiyan ko. Kalutluto lang din tadmi kada kayo, nana. Amang ano da sa bali akin nanyaw. Ti kunamkit di. Manggagamot at talaga ti inam. Ginamudan nak. Saan namang gagamot ti inak, nana? Manggagamod! Da kayo ang nakapila dito nga umay ang paagas kini bakit Luseng. Di yu patpatyan dayta. Tamang gagamod dayta bakit. Ay, pureng umay ka man. Mangibabayin ka ditan. Nagalas ti bagbagam. Di nakpakibiyangan karto. Di mo urayan nga uluden ka ayawain. Kita ka man langan. Pasensyakan lari barok. Siya akong tagkid daw iti dispensa kada kayo iti inam. Madlaw nga daguran ni nanapuring kada kami, tata. Jak amo no niya launa iti kaguran na kada kami. Katawan mo't madingar aramidan mi kankwana, tata. Di kalaagbain iti kastangar aramidan. Kitaam, kat pimanaw ti daddo mga agpaagas ko makan Luseng. Kat mayat ano kasta. Agruam day di Luseng. Agpay sumangami namang gagamod. Sana tila ipagpabasol mo. Di siguro kinan mo ang nabanglis ama sida tinagsakitan ti tiyan mo. Di kag sasaw iti kasta. Ta mabalinda ka nga idarom iti kasta nga aramidam. Idarumdak di darumdak. Sanak amabutang. Sangwak aida. Apaya kasta tilangam Glenda anak ko. Madinsamot ti bagbagim. Kaya't mo takuyugan kang agpa-check up. Itaam man talangam. Pumuspusyaw kan. Awan pa'y gaganay gayam. saan na nanang? Madanaga nakiti kasta langam. Okay, aglaan.
didak pakadanagan. Ala, di ka pa lang arod sumrak iti trabahom. Ang mga noan niya ti mapasamakan ka. Nakalivak pa ilaang nanang. Ala nga rod, surutang amin ni tatang mo iye bangkag. Damat linutok a pamigat kan pangal daw ditan. Agin anakalaang, tano di ka mabanog, wan. Wan, nanang. Madlaw mo ka diti anak talakay. Kaslaad darikrik naan na. Ngam di namat kayat ti agpa-check up. Anya nga tano padasan tangay pakita kan ni Luseng. Saanan, ang mga nukumaro ti rikrik naan na. Do di na kayat agpa-check up. Di ni Luseng langan ti pangipakitaan ta. Saan nga rudan? Mamatpati kamat iti dayjay alusing. Mangkagamod dayjay. Pilitin ta nga raw na mapanagpa-check up. Taamangan no anya dayjayan. O anya, kumusta ti panagpa-check up yaw? Ay unay kamatan, Glenda. Sino ti amatisikog mo? Ha? Itay pa'y ladamdam agak. Ngam di kamat agsao apulos. Anya jay kunam. Masikaw. Masikaw ni Glenda. Wan, ay na masurunak gardo. Kasla kayat ko atong patungpaan ta anak mo. Apay anak ka. Asinaw ti amat si Kugmaw. Pagkawanandak ko ma. Ngam, ada asawa tinakasikog kanya, tatang. Anya? Kat intarayan na kun. Sana na nagpakpakita kanyak. Anya. No kasta. Agpas ngay ka nga awan amata anak mo. Ay mangibabain ka, Glenda. Anya laangan ti sawan dagiti tattao. Di ka ngamin nagananad. Gatel a babae. Mahala, hustol po rin. Di ka nagsaoy ti makapasakay. Anya nga raw, andaditan. Aklunan tan atigasat ta anak mo. Sinalbagkit di dagita tattao. Apay, asino ti kaapam? Dagita man nakibiyang akalugaran tayo Timutin anak tatito pikuda. Gagangay na takapudpudutan pa'y lati pasamak. Di mo kadilatan ikas kaso idabakal. Ti panunutam kat ti anak ta. Awan mo't may tulong na gitakin ka. Makamumutin ay tibiyag na. Nagayatan na dayta. Ay katulungan talata ta anak takit nga raon. Kasi may nangrunakit masikaw. Kaasaya talaga. Pagan anom atulungan ti garanggandyang a babae. Saan ngagpampanunot? Nakapasngay kan anak ka. Ayan ni nanang ngay, tatang. Anday di balay. Di na kaya ti umay dito ospital. Masadot ka na. Ay, talaga kaguran ako ni nanang Amumutay ni nanang mau. Nangataw ti perwana. Noon niya ti pangedeng na isulatan. Paspasin siya amlatan ni nanang mau. Ay na, naglukmagmatan to'y apawk. No simurot kumamat ni nanang mau. Makita na kumamat. No kasano ti kinalungpo to'y apo kumay. Nakapangedeng akong tatang. Apaman ang makatanggadak. Umadayo kami iti anak ko. Anya, papanan niyo ko ma. Kan pangalaan niyo ti kwarta abos-boson niya uno bilang laang. Nagpawit mo ti ama ti anak ko, tatang. Kan nagkariya di na baybayan ti anak na. Binulan ka no amang tad iti sustento na. Ekit nasayaat nga rod ano kasta anak ka. Tapno santo ngagbalin ang nakakaasit ti anak mo. Uwen nga rod, tatang. Kahit papanan niyo nga raw. Awan pa'y umno a lugar a papanan mi ngam ibagak tumatlaang kada kayo. Anya batan anak gringkor. Di pa yun makainanaan na saya at ti tao.
Ay, pasensya kayo nanang Jak ngamin nakatimpla adagos iti gatas ni baby, tamadamati pa naglabak itay. Aganak-anak kan tumang amin, Glenda. Darasudos kang amin. Uray ko ma, nubaro tinagpasikugam, tapno adda katulungam ang mga sikaso dita anak mo. Pasensya kayo nanang. Pasensya, makauma dengdenggan. Patuloy akong ti planok tatang. Pumanaw kami ni anak ko. Apay ngay panaw mo ti apo kumika na kami anak ko. Jak kaya't adumakkel ti anak ko akas ti titrato ni nanang kada kami tatang. Madlaw ngamin nakagurguran na ti anak ko. Ay na, jak manam mo ti dahi nga inam. Natangken ti puso na. Basol kumatkit di Isang mawatak ni nanang. Itad ko ti address sa papanan mi iti anak ko tatang. Tulungan na kami kano ti ama ti anak ko. Nakita anak ka. Di kan magsinublian kan kuwana dan asawa na. Wen tatang, nabayagan na nagsina kami. Kat awanan plano ka makisinublian kan kuana. Ne, apayakas lang na ulimot to'y balay. Itaman pa'y. Naimbag tadakan po rin. Apay, Cardo. Ayan dagiti agina. Kaslawan da dito'y balay. Awanan, pimanawan na Glenda. Impanaw nan ti anak na. Inyadayunan ka na ta. Ha? Itataawanan tinatagari dito nagtibalay. Naragsak kamot nga taan. Mason mo na ito. Dahil tantumat kamin kinangato ti pride mo. Pinanawan na talakit nga raw ti anak ta. Ha? Malmaldayak dito. Nasakit tinakam kaw iti papanawan ti anak ta. Kan ti apo ko ta. Isadyak pala maturog dito. Ah, papanam ko ma. Mapanak iti kalkalapaw iti bangkag. Tay jayak pala nga umyan. Anya? Panawan nak dito'y. Una, baka mo kamot iti biyag mo dito yan Awanin kadkadwak dito'y balay. Unay matan. Nagrigat mat gayam ti agmaymaysa. Uray aklag kapsot tawan matan ka anas kong agluto iti kanak. Tagmaymaysa akmat ngaminan. Ay, anyan. Nagliday gayam ti awan kadkaduan na. Anak ko, madlaw mo ka day. Kasla matawan matatao di tabalay da tata Macardo. Wan nga rod nanang. Nadamag ko apimanaw da Glendan apaman ang nakapasngay. Ni matatakardo. Agnanaag kanon iti kalapaw na iti bangkag da. No kasta, agmay-may sa ni Puring dita. Wan nanang. Jak mo't makit-kita nga minarumwar. Agin lalabasak man no bigat, takasaritak tuman. Nakikitaan nyo Tamang pagsasawan na kayo manan. Saan mo't siguro, anak ko? Saanan nga agaw awid ni Cardo dito'y balay, kakalusing. Madlaw alikliklikan na. Tano mapanak ijay bangkag. Irana na ti mapanag sakati. Di nakasarsarita no agkita kami. Pati ni Glenda nga anak ko, kailiw kon. Ay, nagrigat gayam ti agmaymaysa, kaka. Ay, kaasi ka mo nga rod. Ano kasta, kakapuring? Agyamanak iti umay mo dito'y balay, kakalusing. Wan, tanang yaga kiti meriendam. Di kagdanag, kalutluto day ta. Pakawanan na kumaa. Amok asaan ang maiparbang dagiti nasasaokan ka. Aklunak nga apal ko lang dayjay. Taado ti matultulungam at tao. Idinto ta siya katawan. Ala, lipat mo day ta kaka. Agkaaruba ta. Isarumbang lang agsin na kita. Saan ta ko mga ginginura. Tamaditi kasta.
No siyak madkit day, awan gurakan ka. Si kalaang mat, timang gurgura kanyak. Idi dayta. Saan itan kakalusing? Ay, mayat nga rodano kasta kakapuring. Ay, naragragsak mo lang ti agbyag. No awan imimpanam agura kan apal iti kaunggam, kaka. Wen, agpaiso launay dayta, kaka. Kardulakay, alamot na. Agawid tan ijay balay. Nagrigat agmay-maysa. Pasensyakan, Puring. Malagip ko lang taya pukaw kan anak ta no anda kijay. Isa dituyak pa lang kalapaw ng agnaid. Agsublikan ijay balay. Tadwa tamang birok iti pagnanaid ang Glenda. Pagsublik idan ijay balay. Kailiw kumatan ti apo ko. Ay, Alan, agawid tan lakay. Pangaasim. Nay, apay ngay. Nakalukat mato'y balay. Kat no inrikap kumot daytoy sakbay apim manaw akitay. amangan mo't no da nakastrak ngagtatakaw. Ay, sus. Ha? Ha? Nagagkalenda anak ko. Anak? Ay, na. Apay, nagapgapuan nyo. Iti kami pa amang ururay kada kayo. Naggapo kami di bangkag anak ko. Ay naimbag ta naghawid kayaon. Ay, Glenda anak ko. Agyam anak tan agsubli kayon nga agina. Tsaka mo ti aramidak ngagmaymay sa ditoy. Kasla ak lamabagti. Nanang, Pakawanan na ko maanak ko. Siyak ti rason no apay apim manaw kayo iti apo ko me. di kay madanagan. Saan kayo aginura, nanang? Inya dayok lati anak ko, tadyak kaya tamay raman itigura yo kanyak. Anak ko. Di mon ipampanaw ti apo ko me Pangaasim ko ma. Wen, nanang. Kat agyaman nakmat. Tamaawat yun ti apo ko yun. Nagsubli kami nga ro iti balay mikat saan kami napimanaw iti anak ko. Sa anak mo na nakihasawa at pamaysak-langan ti atensyon ko iti trabaho para iti anak ko. Kat itaan nakapsutan dagiti dadakkel ko kat ingkarik iti bagik ajak to ida panawan tawan sa balyamang tulong kadakwada no saan na siya nga anuta. Alakastan, tigayim mo, Glenda. Alagagayan ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo manang biyanan musical scoring Eli Palacio in your nose para iti script kaniti drama tigayim yo Jenna Almoite dakkalayaman manan kada kayo amin God bless iti tunggal maysa. Hello, gagayam na imbag ka naragsak nga oras yu amin. Mawis kayo manan ngagbuyak ka nagdangag. Iti kabarbaro nga episode iti drama amanang biyanang. Iti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Edwin san napudno nagan tintay patangatang ita. Ngamsakbay na makablaawa mampay de Josephine Obligado, Alberto de la Cruz, kani Robert Cercado. Kastiman nga rod ti kuna ni Kabsat Edwin, dear manang biyanang, ada asawak kan duwa nga anak ko. Agpada kami ngagtrab-trabaho kan ni bakit ko. Nasemak nga gatang kadagitag kakangina agamit, akas kumay ti branded abag, sapatos, pantalon, kanda dumapay. Tunggal agsweldo ak dita ti pagdiretsuan ti kwarta. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nagsweldo ka ni Dwen. Wayne, ngam awan maited ka. Tagim mata nga kitibado kan sapatos ka. Nagdaanan nagajay us-usarek. Kababain ka nagiti katrabahwak. Kanayon da nga agpabaro iti gamit da. Kat, kunam kadakwada at dadakkel sa ti sweldo nagiti asawa da. Un nga ron, pasing nga da iti abroad nagiti asawa nagiti katrabahwak. Nakapapal da nga ron. Kas jayak kumamay. Kas di ka nga. Anyat kahit masawan, pag-abroadan na. Kat no dagundaway mo, di gam matam.
Mabibiit nga minti umasinso no abroad ti pagtrabahuan. Dagiti dagdo mga asawa no mabalin di da palubusan nagiti asawa dang agabroad. Ngam si kamot tan, kaslabogan na mo dito'y balayan. Ay na, di na kalangamin maawatan bakit? Para matlay ti panagasensuta ti pampanunuto. Adamot trabaho. Agsusweldo akmat. Agtinulong talang agtrabaho dito yan, ha? Tano siya, jak ka ba na panawan dagiti duwang anak ta? Si ka na taga-abroad, no kaya mo? Manjak mo't nagrigat ti trabaho iji abroad. Turog la ka no ti inanam ijay. Amo magaya manariga at nga mapayabaunan nak nga agabroad. Agad, ayan ti sobra ti sweldom ngay. Awan nga ruda yun, gatang ko itibado kan sapatos ko. Inggatang mo amin. Kurang tupay. Branded nga min di ginatang ko, isa nangina. Dayta ngamin ka ti madikan ka. Mahilig kay ti branded ka nangina kagawangan. Kunang malanbak ng kamot. Naladi kan agunget, Mayra. Sika pa lang taggastos diti balay, tanay. Naibos at talaga ti kwarta ka. Ni, agasan man day taginatang mo sapatos. Nagngina. Ay katuray ata natibker mo. Mabayag ko nga usaran na ito. Ganto'y t-shirt kan pantalon mo niya. Dagito'y mutay nangina brand. Natibker da kita. Saan asinsinan abado? Ay, Ken tumalyaw ti malabasam no makita da day suot ka. naa. Saan matamasapulan nangina ti balor ti maisuot na gamit kat? Nang runa kat adan anak ta. Siyak tupay. Pasig nga ukay dagiti isusuot ko. At least nalakla ka. No, sika Tawan, amom ka na branded agam gamit. Pakitak man na naglalastog akatrabahwak. Apay, iso dalang ayat ti kabalan na ti agbado itinginginaan. Uray saan na di abroad ti asawa, makagata nga kiti kastoy. Sabagay, siguro na kastoy ti isusuot ko. Iso na lang ta daanan na gijay daduma. Isa masapol nga agpabaruak mo. Ay, tsaka mo kan kay Dwayne. Imbes sa dagita anak mo ti una mapanunutan. Saan mo? Nagkat pampanunutak mo ti da. Di naklama awatan na. Diyak nga rod kayat mo ti agpauday ka na gijay katrabahwak ta naglalastog da. Palangguad da. Ta pinanginaan mo ta ni ti gamit ijay. Isa diyak mo kayat ti agpaatiw Sagmamano ti pinanggatang mo dito sapatos mo, Lota. Branded mo't na ito. Ay, daytoy. Impaw it ni ipag ko daytoy manipod abroad, Edwin. No adda makitam abranded, wenong inginaan na gamit ko. Saan ko agat gatangan dagita? Ititad dalaan. Naimbag nga rod ta adda jay ipag ko amang mangtad iti gamit ko. Kahit dakkel samat ti sweldo nila kay mo iti trabaho na. Medyo. Ngam awan lang tihilig ko nga gatang-gatang itinangina. Uray nila kay ko, padak a practical day jay. Imbes nga igatang me, urnungan milaangan Kasta aya. Natapukan mo tanto sapatos ko. Natapukan na. Ni, barbaron samat ta sapatos mo, Edwin. Kadkadlaw ko Ha? Ay, well, ginatang ko man ni J-Mall. Sana nakasale. Ginatang kulat na na. Aya, nanginaaday taan niya. Una, tatay nginginaan na brand da ito. Nakulang mo't gayam ti gayadan ti t-shirt ko. Nakulangan. Anyan. Ni, pating sapay tabadong. Kagat-gatang mo. Awan, Lota. Branded mo talang da ito. Wen, amok abranded, tanagdakil day ta nakasurat anagan di ta sangot ti badom. Dagita tay nangina abrand. Wala. Pati mo't gayam to'y pantalon ko. Natapukan to'y gayadan na. Natapukan ang gaskay. Pati ta pantalon mo? Barbaro? Ay, nadlaw mo mo't gayam. Wala. Tapno kabarbaro amin. Anyan, agasang manday ta. Pasig anagningi na ti gamit mo Edwin. Ay, ikat talaga, kasta. Agsusweldo akmat. Ken oray saan adi abroad di asawa. Kabaalak mat ti gumatang iti nginginaan Narigat mat, nagpauli tayo, Lota.
Nala, mangantan Edwin. Anusan tayo ati itlog man na nasidaan? Kahit nagitiyo bingay nangandan. Wen, pinakan ko iday tayon. Ni, apay, awan sa bali ang may luto ijaref amasida. Itlog mo la kanayon ng tilot-lutwang bakat. Ay kat kapilitan tapno man ay allowance tayo aging gainton pa nagsusweldo manan. Tanay, di mo amon ti makitinulong iti magastos. Yasam mat amin kanya kon. Kasanon nawan trabaho di awanan. Pangalaan tayo nga iti gastusan tayo. Ala, mang panunutak to iti pag sideline ak bakit. Umdas ko mamang amin ti sweldo ta adwakat. Makagatang ta iti naimas kan nasustansya asidaan tayo. Makapasyar tayo pa no dagduma. Kan makapangan tayo itirwar kadag iti anak ta. No ammom tagimpad. Nagngingi na ngamin tigat-gata nga magamit mo. Tunggalag sweldo ka, idiritsom nga igatang itag kakang hinagamit. Apay di ka makabado ay iti saan ang nginginaan na bado. Ay na, aday ta ka manan. Sa anak nga rod na iruwang bakit. Kan may mayatom ti kasta agam tagbisbisyo ak. Ay na parehas na matladay ta. At least, adda pa kakit kita ak iti sweldo. Natibker dagiti gamit ko. Sana basta dumaan kan madadaol. Nala, manganta nga rodon. At idugma na diskusyon da ito yan. Di ka ngamin makaawat, Edwin. Umayak man, Auntie Angela. Nay, si kamot gayam, Edwin. Sumrag ka. Agya marakante. Anyat gagaram. Ikwa, umayak ko umutang iti kwartam. Bayadak taw nagsweldo ak. Nay, apay manan ti kwartaya, Edwin. Apay nga kurkurang kayo iti asawam. Kat dudwa pay na ti anak yo. Kandwa kayo mat nga asawang agsusweldo. Nagninamot ngamin ti gagatangan antay. Kan igatanga ko may tikawas na iti anak ka, tanay. Awan pa'y baro abaro damay. Pasigadaan na iti ususaranda. Mano ti utangam. Ore, 10,000 ano adda, antay. Awan ti kasta ama ipabulod ko Ore, 5,000 nga rod, ta bumulod akton iti sa balay. No 5,000, wan, mabalbalin pa'y. Angam aguray ka. Anya jay kunam, paggatang mo iti kawas na iti anak mo. Nagdakkelan day ta 10,000. Nagngina ti magatang itan, antay. Manulat magatang ti 10,000 nga. Apay, anya abado ti gatangam aya. Nanginan sa unay day ta abado. Basta na kita'y quality abado, antay. Kan sapatos damot na. Anta kamin masunga na paska di opisina mi. Kat masapol nga ikuyog mi kano dagiti pamilya mi. Kat na awan na pinta sa baro dagiti anak ko. Kababain mo't no makita dagiti katrabahwak adaan ti gamit da. Anyalat sa wundan ngay. Apay, pinagarbuan aya iti bado day ta apaskan. Saan mo't kat di? Ngam jak kayat nga uyawan da kami dagiti katrabahwak. Jak kayat ta panunutan da amarigrigat kami. Kat, agpay sumat asaan kayo abak nang. Apay, masapol aya nga agpamarang ka abak nang. Numat ngamin makita da alalakan ti badom kat isi-isyan da ka. Apay, iso da lang ayat ti makagatang iti branded kan nangina abadaw. Kabailan mimot antay. Ay, saan kami nga umay? No igatangan pa'y dagiti anak ta iti nangina akawis kan sapatos. Ay na di ka nagkudkud ta nagatang kon. Dagiti man na Ay na, oo na yan. Nagitan saman dagiti nagnginginan. Akit man ano ko ma. Inggatangan ka matitibadom tapno di kan to agla nga kasla nakakaasi. Dagitan to man wagwag ti ibadbado maon. Ay, nangalaam nga itinggat gatang mo kadagita. Binulod ko pala ka ni Auntie Angela. Bayarak to no maalak ti bonus ko. Anya kamatan Edwin. Yutangan pa yan tigatang mo itinagngingay na abado. Di ka lagbutang nga umutang-utang. Ay na, mabayadan to ka di. Wala, ipadas mo man kad dito ginatang ko abadom. Ay, manuday tangay. 2,000 tabadom. Branded abistida rita. Ala, ipadas mo, tano basit. Mabalin nga isukat. Intad mo la kuman kanyak ti 2,000. Tapaggatang itinaima sa sidaan.
Puro maniri ka. Di ka katagyaman, tenlak aman ka pa ngayon gatangan. Alan, isuot mo kiting. Anya, agabroad ka kunam Mayra? Apay pailaan. Nadamat trabahom iti pagilyan tayo. Dua kayo mo't ngagtrab-trabaho iti asawam. Ay, madanaganak ngamin tatang. Tani, awan maurnong mi. Awan mo't maitid jay manugang yu kanya kasweldunan. Tagdiretso mo't iti mall ti kwartana. Anya, Maramid na pa'y kati umutangan Gapulang iti agkakangina abadbado. na adan putot na ngam di na pala amaw tag praktikal. Suruan na tag praktikal ata nay. Adda na iti anak yaw ayornungan yaw iti pagadal da. Ay, awan nga rod tatang. Day tati pagdanagak. Isong aga brodak manlangan. Ay, panagrik nakat single mamak. Tasisyak mo tagas gasto si Jebalay. Kan iti masapsapol lagi ti anak mi. Nakaslawang mo't pakibyangan ni Edwin. Jay mo labagbagi na ti pampanunutan na. Damag kong agab-abroad sa kanuni. Bakit mo, Edwin? Ay wan, tanay. Saan ka no amapnak iti sweldo na ditoy? Kaya't natin makaurno nga dagos. No syakti si ka, jak palubusan di asawam. Agpada kayong agsusweldo. Makaurnong kayo no amuyo ti agimped. Awan mo't nga rod mabatbati a sweldo may. Tanay, nagngingina mati magatgatang. Depende day ta iti lifestyle yung Edwin. No kanayon kayo amangan itirwar, kan kanayon ti pasyaryo, kan shopping yung, talaga adi kay makaurnong Uray ka sa no panagtipid ti aramidin may. Talagang awan mabatbati, lota. Sa baybayak no talaga kayat na ti agabroad. Palubusak apay kita sa anan nga. Naimbang nga oras nyo, tatabrin daw. Di mo't agpapautang kayo. Uwan, Edwin. Apay, umutang ka? Uwan ko matata. Amumat siguro ti patakaran ti panagpautang ko, Barok. Anda basitoon na. Tapno, anda mo't serbila nga agpapautang ka. Uwan tata, amok na ita. O, mano ti utangam ta ikan ka, Edwin. Insan, pautangan nakman ta, bayadak to no katapusan. Oo, nagpipintas dagita suot mo insan. Umutang ka? Kas na silang sadang gana. Oh, kita anak man. Nagdungrit kibado. Siyak pa'y mat aman nalon ti utangam. Amok ngamin na naglako ka iti irik insan. Pautangan nak, uray porsyentuam. Nagpintas ta sapatos mo. Ninginahan day ta. Kanta pantalon mo. Madlaw akabarbaro. Branded pa eh. Kanta kalugong mo. Amin na suot mo. Ninginahan. Baybayam ta suot ko. Ta siguro nakakasta ti susuot ko insan. Sa anak kami ngagbadbado iti sana branded. Si kakit di ko maatag putang. Tapasig ang ninginahan dagiti suot mo insan. Alan na insan. Bayadak tumot lang. Promise. Agsweldo ni bakit ko no katapusan. Agbayad na kadagos. Paggatang ko iti abuno day jay insan. Tapag abunok iti mulak anata. Agabuno kanton no katapusan. Alam, mabiit lang nga rod insan. Basta bayadam mo ilang nga dagos ha. Tani, matil-til dagi jay mulak no jak maabunuan. Edwin, imayak ka anakan. Takasapula kuntay kwarta nga inutang mo kanya. Apay, di ka pa'y nagsweldo. Ha? Kwa? Nagsweldo ak Ngam imbayad ko mo ni utang ko. Pasensya kayo nante. Apay nga yakasta mo takanayon ti bagbagamon baro. Tunggal singiran ka, awan maitid mo. Unay kayo na yan, ante. Manumad lata 5 mil ngayon pautang yung kanyak. Dakdakkel tay dagduma, tada pa'y 20 mil pesos. Ay, dakal mataba nagdayta 5,000 kanya kun. Edwin,
Adda na ka isang ratan da dya kwarta. Problema nga ro dante. Tano ag sweldo ag diretso iti utang. Ninakmot ngamin replyan di asawa ki di abroad. Iso nga aburido ak. Aguray ka. Sapatos mo amin day takarga ti syurakyo. Ha? Oo nante. Na, agasam man day ta sapatos mo. Nagado. Nagdakkel tabalay ti sapatos yo. Kat napuno. Agkakapintas pa'y dagita. Dagita'y ninginaan dagita. In-order ko iti online ti nagduma ante. Nagkapumot iti abroad ti nagduma. Ay na, kita ang basit ka anakan. Inal daw samo ngamin ang gumatang ka iti ang kakangina gamit mo. Talaga mailumlum ka iti utang nukasta kaanakan. Hello, Tatang. Kumusta kayon? Anyat damag iti asawak kita Pinas. Ay na, naiwaras ti utang na dituyan anak kao. Manipod nag-abroad ka, pinaspasan na matang tinagot utang. Nagdadakkel ti utang na ditoy. Anya? Masyanakin ka na kao. Si kalakit diti may pasubong agbayad iti utang na. At kang aminay na namnamain na amang bayad ka na gijay. Aha, naglalayngan nan ngay. Saan nagaputag asawa kami kabayadak matandag iti utang na. Bayadan na iti utang na. Di nakiramraman dita. Uy na, sigurado ngagpakaasiday-jay kan ka anak kao. Ay katagpakaasilat ta. Basta siya, jak ipalubo sa pagbayad la iti utang ti matmat gadak dita abroad. Nagrigat ti trabaho dito eh. Kalpasan na, pagbayad ko la iti utang na dita Pinas. Ay, naglalayngan nan ngay. Oh, apay Edwin, anya ti bagam. Pagyaman at sinong bata mong tawag ko, mayra bakit? Kwa, damagak la kumano nagsweldo kan. Ay, una, apay aya. Kwa, apay, di ka kanipaya agpawit bakit? Ay, pasensya ka ni Edwin, ngam nagpawitak man. Sana si kati pagpawitak iti kwarta, tadyak maitalagkan ka. Ni tatang ti pangipawpawitak iti kwarta para kadagiti anak ta. At damat dagiti anak ta jabalayda. Ni, apay ngay akasta. Siyak ti asawa mga masabali ti pawitam. Inakalandag iti anak ta ijay. Ay saan? Di mo padahasan nga ramidan ti kasta tamadaksan ka kanya Edwin. Bayam nga jabalayda tatang ti pagnadanda. Naimbagi jay takampante ti panunot ko. Kwa, agsinumbangir ngamin ang itagsing-singir kanya. Kat no mabalin, tulungan na kumamang bayad ka lagi dyan utang ko. Saan aya at agasawa kat agtinulong itirikat ka ginawa. Tarupam! Ha? No utang mo bayadam. Dinak maniramraman. Para kadagiti anak ta no apya nagaprodak. Tapno makaurno nga kiti pagadaldan to. Sana para utang ti sweldok ditoy. Kasyanak ka di Amayra. Kaslas anak mo't nga asawa iti kasta pa nagsasaom. No kayat mo ti makabayad dadagos iti utang mo tuladan na ka. Agabrod ka mat. Nagkunang amin nga umutang-utang kay ti dakkel kalpasan na ang magayang pagbayad mo. No di ka... Ay no. Sige. Tadyak kaya tagsaw iti pakabasulak. Bye. No kasta, agresign kan, Edwin? Wan, Lota. Takurang ti sweldok dito ay pagbayad ko iti utang ko. Di nak matulungan di asawa ka mang bayad ka lagi dyan. Inung-ungtang nakit din. Uray asino mat siguro nga asawa Talaga ang makaungat no maamuan na ang naiwaras ti utang mo. Papanam nga ruden ngay no agresign kan? Agap-aplayak para abroad. Marang mapagasatanak ng trabaho iti balasiw tao. Tulungan nak man iti magastos para iti panagabrod ko, bakit? Ay, pasensya ka nga mawan maited ko, Edwin. Sorry talaga. Nga mawanan pa nagtalagkukan ka no kwarta ti pagsasalitaan. Alan atap no makaabrodak mo ten, kat mabayadak dagiti utang ko. Kagiskitar ka. Problema mo dayta na. Idi nagabruda kadaya yung tultulong mo kanya, Edwin. Ha? Panunutan ko mama dayta ha. Ultimo pagplete kitibas awan intad mo.
Isungagbayin ka kumamot, ha? Ay, No talaga kayat mo ti maka-abroad, diskartim daytan. Di mo pa kibiyangan ti sweldok, ta para kadagitan nak tadayjay. Di nak obligaan, ta di ka inobliga iti siyak ti nag-abroad. Nabay na anak kadagiti magbagat asawak, iso ngayong karigatak ti nagdiskitar iti pinag-abroad ko. Kinasaritak nga rod amin na nakautangak, kat nagkariak nga paman ang makabrodak, bayadak dagiti utang ko kadakwada. Imanugot da nga rod iti dayta saritaan mi kat nagpipinirma kami iti kasuratan. Nagabrodak, kat kaas iti apo, nabayadak amin ang nakautangak. Mababain na kiti asawak tunggal malagip ko tinapalabas. Iso ngayong pakitak ti panagbalbaliw ko. Babaan ti panagurnong ko tapno matulungak amanggad para kadagiti anak mi. Aklo na kanakulaapan ti panunot ko gapo kadagiti agkakangina agamit ko ngam ing karigata kaliniklikan ti agatang kadagiti agkakanginan akagawaak. Tadagiti anak ko timpang pangrunak a pinanunot. Alakastan, tagayin mo, Edwin. Naala, nasaya at mata nagbalbaliw ka. Wana, di mo noraya na maupay ang mamimpinsan ta asawam kan ka. Tama nga nagbalaw kan tulangan kat sinaan nakagayaman. Gapoy tikas ta nga aramid mo. Awan dakes na no, gumatang ka kadagiti branded, wano agkakangina kagawaam, no lakit di adaumda sa paggatang mo. Ngam, ununam kumapanunutan ti kasapulan dagiti pamilyam, sakbay ti luhom, ako nada iti Tagalog. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parity script kaniti drama to gayam yon, Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam na imbag nga oras yung amin. Kapadasan ni Kabsat Marso saan napud no nagantintay patangatangay drama ita. Kat welcome kayo manan ngagbuya ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Iti drama ama ng biyanang. Ngamsakbay man ti drama makablawang pay da Daniel Tulud dita Cagayan, Reynaldo Quiñones and family dita Atok Benguet ken ni Rosemary Baladad dita Jeddah, Saudi Arabia. Kasti man ti kunan ni Kabsat Marso, dirma ng biyanang na nadak kadagiti taraon nga ipapaunag ko. Numabalin natang kan prutas lang ti karga ti tiyan ko, tadyak kayat tagsakit, tadyak pay kayat ti matay. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, anya man dagita ginatgatang mon Marsaw. Nagadumanan na natnatang, kadi pala naibus dagitay natang ijerep. ay kat maibus to ah. Mabiit la maibus dagitaw eh. Tra amumbat nga sulat sidsida dagita natang. Natang amin na nakarga jerep. Natang kan prutas, awampay karni mo tagatangang. Ay, gumatang kay ti sida ang makarnin no kayat mo. Amumay tadyak agsidsida ti kakasta. Tadyak kayat ti agsakay. Ay nakasapulan mo latibag iti karne. Agsida ka mo tauray sagpaminsan lang. Agsidsida akmay. Ang may sa piraso laang akaslatangan ti kadakil na. Kita kat ubing tilangak. No, idilig tirupan di tirupak kat kasla manang ka itikin si atawan. Kasla anak nakpay din ah. Ha? Agraramang ka mo alaklakayan mo. Feeling mo laang dayta. Kan kita nagpigsaak. Uray senyora kaon ngam kabalak pala ti agtrabaho itinadagsaan. Kan makaputo takpay iti lima no agbinulan ka pa'y siguro manay. Ha? Nagsao damanan? Ha? Agpatpating gamit la iti sao-sao. Aramid ti pakakitaan, Marso! Nalpas ka na naglabaman ay. Inkagluton mabisi na kaon. Ay na, agaw-gaw-gawak pa'y laang. Nan, sublatan ka ditan. Nakabaybayag kang agunkunay.
Awan nga minti exercise mo. So akas na. Di nakla matultulan. Nagpartak ti gunggunay ka. Ta nasustansya nga may nagitikan ka na. Kastaw itagaw-gaw. Napartak ti garaw. Na, No nasustansya nga mintikan ka na. Pumigsa ka nga agtrabaho. Kat pumartak ka nga gunay. Ala, inkalutunan di inruar ko anatang. Ta mabisina ka. Siyak dito yan. ay unay ka dagiti adingwanan aya, tagiwarada iti basura. Ay, adaman mawalisanan. Unay matikas ka panagwalwalis mo manay. Nagbuntog ka nga agwalis. Sakti masikura na mangkit kita iti kasta agaraw mo. Ay na, aday ta ka manan. Dilaw ka man na dilaw ditan. Gagangay ti bakit Bumuntog ti garaw no mapanan ti edad. Ay, sus. Depende dahi tayo ti tao Kasto ti agwalis. Nan, yag mo na ta. Kasta uy. Kasta uy. Nagpardas na Oh, na mo ta buntog mo manay. Di ka nga minagsiday ti nasustansya. Nagrawot ka pa iti karne kung nasasambay. Managap-apgan ka pa Nala, ituloy mo nga rudan tagwalays. Tada paramida ki kusina. Marihuanay, gumatangak pa iti asukar ken kapay. Ay, mabit lang pare Marso. Ay na, unay mo da ito nga uyakan aya. Naggatal ti karabugog ko. Ay. Mabit man lang. Apay, agsakit ka maray. Mangrugrugi nga rod sa titrangkaso pare. Ngam agimbagak mo't laeng tanag tumarakon. Ay, sos. Lukas na nga agsakit ka. Irikip mo ato'y isturmaw. Ha? Awan akaram dagiti customer mo iti kastangar aramidam. Agiwaras ka mo iti virus. Ay na, saan mo't pare? Saan na bali taagag-agasak? Ore pay. Ay, jak pala nga rod gumatang maray ta delikadaw. Narigat ni maakaran iti sakit. Di ta pala bangir nga istor gumatang. Pasensya ka na. Ngam jak kayat nagsakit. Kakaiso na ajak agsaksakit. Ultimo pa natangkat sa anak amatamtamaan. Ta amok ngamin nga alagaan ti bagay. Ay, Sige, mapanakon maray. Gumatang aktumanan dito, nuna imbagan kaan. Tanangam mo't basit ti panagsasaom iti sabali at tao Marso, takababain. Ibagbagadan anak artika, gapoy tar aramidem, takarugit mo ti pada matao. Likak laang tagsakit. Apay sika, no ada kaabay mo ama sakit, di mo kit adaywanan. Kaya't mao ti maakaran iti sakit da. Sana kasta, nga maglablabis ka mo't. Pati ni Mari Juaneng, karugit mo kano pa yan nakasarita. Italang na dya, masakit nga raw. Jak pa'y kayat ti matay. Sa jak kayat ti agsakit. Ay na, uray kasano, ti panaganad mo no talaga chimpo mon ti tumangad iti barsa nga, di mo mabalin alapdan. Depende da iti tao. No amuswam ti bagay, bye-bye am ngagsakit, talaga amatay ka. Ngam no ammom ataripatuan ti salon at mau. O matid daw ti biyag mau. Sige, mapanakaw tanay, aldaway. Sa paik man tagpasada itatap no makaadoak. Nay, kita manan ti panagmanehom Di ka manan agbali na kaskasirawn. Aginayad ka lang agmanehaw. Makapatuok kinabuntog ngagmanehaw. Kasano ang makaadoak iti mapasadaan no nabuntog ti panagmanehaw. Awan bambanog no kasta. Papanam na narita. Itulod nakman ni Ili Marso Barok. Mala, lumugan ka nga roda yung tamapantaan. Ay, di mo partakan tagpataray Marso. Unay kamatan. Kumpot kayo lang nala. May mayat ti kastaw, makadanon tayo adagaw sige papanantayaw. Ay na, tumayab ti karkarmak, no kastoy lang. Ay, isang lang mo dito yan, bumaba ka. Basta kumpot kayo na.
Nalaing di driver to yung naglugaran niya. Matuo ka nak ngagmaneho itinabuntaw. Kapal! Unay matikas dya pa nagpatpataray yung tatang. Napalabas kayo manan idikalman. Kas laki maro matikin na kaskasiro yung agmaneho. Ay, dahita te pangkitaam. Akabayatan na lumaklakay to'y amam. Pumigpig sama at ngagtrabaho. Uming ngamin teriknak. Isa pumarpartak mo titigtig na ikaw. Delikado tararamidan nyo tatang. Makapadanag kayo mo. Ay na, veteranon a driver to'y amam te sa anak kaw. Awan tirong ba nga pagdanagam? Tatang, Oh, kita matoy kudil ko Kasla kudil tagtawon na ti 40. Super healthy ngamin amin ngay papaunag kao. Dahil dyan timang papaubing kanyak. Tay kunada nga rudain. Ang gulay, pampahaba ng buhay. Jak tay ngamin kayat ti matay anak kao. Isungag papaubingak. Dagitay lang nasustansya ataraon ti kankanag. Ken kanayon ti panag-ersisyaw. ado nga ro ti mangibagbaga kasla inauna kanunina nangamda kayo. Dahi tangarot kahit. Naimbag nga raw, dahi baga kasla nanang kun jay inam anak kaw. Ay, no siya, kanak amin na kayat ko akanon. Bakit ako? Manula atawanan tinabat-bati apa nagbiag ko. Iso nga ipapas ko kit di timangan iti kayat ko akanon Agpada ta iti kapanunutan, marihuaneng. No talaga, chimpo mo ti maustal. Chimpo mo na talaga? Un nga rod. Ngam nila kay mo. Madlaw alaplapdan na ti panaglakay na. Wen kano di na kayat ti matay. Feeling na ka bumato dito rabaw ti daga. Patsin na launay, ano aywanan na naimbag ti salunat na, umatidog ti biyag na. Malapdam nga rod, no talaga agad dang maun. Nga rod makapasuron nga rod day nga asawak. Agpapaubing. Pasikat pa'y. Ipasikat na napig sa kanulat nga uray lakayan. Mangibabain day alakay. Agbras ka mamat manay. Di kan sambat agbrabrasan. Yilo tangipon maon. Kahit agbabrasak mo, inaldaw nga agbrasak. Kasta talaga ti kolor to yung ipang ko. Yellowish. Wala nga once adilang ti panagbrabras mau. Ti panagbras ket tunggal malpasamangan. Kitaam kanyak. Ang brasa kitag sapa. No oras ti merienda. Pangal daw. Inton oras maran ti merienda. Ken inton malpas ti pangrabe. Nalabos mo day ta panagbras mo. Mangirarit ka mo ti toothpaste. Kasta ti husto apa nagbras. Tapno nadalo sa kanayon tingiwat. Mamidwa akto pa'y ngagdigaw si timay sangal daw. Si kangay, manmano kang agdigaws. Saan ka managdaldalaws iti bagaym? No agsasao ka kung namalan na sino ka nakadalusan dito'y lubong, Marsaw. Pati siya nga asawam dilawam. Ibagbagak laeng ti aramidem. No kayat mo ti agbyag iti napaot. Ay wanam ti bagaym. Dalusa makanayon. Pati nagtakukom. Di mo amo adalusan. Nagngingisit dahil. Kita man to'y kukaw. Nagdalaws. Ay na, mansa ti bulong daytoy na imansa dito'y kukuk. Kat no naman saanan, di mo dalusanan. Bye-bye amaw, nakasta. Kanun gayam. Ag sinataman pa lang iti pagidaan. Kalablabat ay ulas kan pungan kaw. Jak kayat ang maakaran iti ang dod jay ulas kan pungan kaw. Tadi mo pa'y malabaan ti ulas kan pungan maw. Kahit malablabaan mo ta kanayon dagijay. Kanayon nga. Maminsan mo't ti makalawas alabaam. Sakit every other day alabaa. Jak amukang ka. No makisina kay ti pagidaan ayos lang kanya. Awan na sakit bakrang ko. Kay kayat ko kay di paya. Napanan ni tatang nanang. Wano, saan pa nakariing? Ay na, nasapsapa nga agriring dayjay.
Alas 5 pa ilaang mapanagjagjaggingan. Talaga naalaga ni tatang iti baginan niya, nanang. Naanad ka dagiti ipapaunag na. Kanayon ti exercise na. Ay, wana. San pa'y ngagpuypuyat dayjay Adda oras asursurutan na apan naturog. Mayat mat kititikas jay ananang. Tamaya dayo iti sakit. Wana nga maglablabos mat. Karugay na pa'y dataon. Tako na mala na sino akadalusan ang nagsasaaw. Agasam ta minuminuton sa mga alkohol. Uray na anad kadagiti ipapaunag na no saan mo't anaanad nga agmaneho. Awan sarbina nanang. Day tangarog ti dilaw aki jamayo. Sapay sana mabagbagaan no kwa. Nagpartaklat ta nga agmaneho. Matuukan ka no ngamin no nabuntog ti panagpataray na. Kat di kay maumamang bagbagaan nanang. Palagipan nyo latta. Oman, madam. Haliglado. Iti sentro. Ne, payakas di ti panagsaon ni Marso iti cellphone na. Kasla ipitan na ti busis na. Sige, madam. Halian mo na. Bye. Oy, Marsaw! Payakas sa tabusis mo. Kasla may ipit. Apay tilaman manlaw mo mat. Siyempre, no umubing ti rupa, masapol asumurot ti boses. Naa! Kahit asino nga rodya kinasaritam ngay. Pasahiros. Arkilaan na kanaw, kay tulod ko ijay kabangibang a barangay. Asino ang madam dayjay ngay. Apay nga muna tinumber mo. Ay nabayagan a pasahiros ko na jay. Nabayagan ngagpatpatulod kanya. Ay, di ka agararamid, Marsaw. Sa nagaputa ubing talangam ka umubing matarik namon. Kat sumapol ka mutan iti adayo nga ubing ngam siya. Ay, agtanang ka. Papananyaw na naimang. Umay kay lumuga na, tay tulod kayo iti papananyaw. Ay, saanan. Yak pa'y kayat ti matay. Nagpartak ka ngagpataray. Kakaisuna na pigsakpay. Sanak ngagsaksakay. Ngamatayak iti disgrasya. Ay, saanan. Ay nagadong amuyaw. Ure na partakak, tanalaingak. Iti kabayag kon a driver, sa anak pa yan na disgrasya apulaos. Alakit dahin, mapankan. Nagurayak iti sa bali a pagluganak. Awan maluganan yaon. Saklaan tinagbiyahe. Apay ay apilitan nak, Marsaw. Yak pa'y ngarod kayat ti matay. Apay ay apilitan na kamatay. Magmagnaak no awan pagluganak. Tata Marsaw, na kayo man ti arkila kapag luganan. Itulod dak iji ilay ta at dasarakag. Ay, katuwad saan ba tasyak ti nakapila? Sa nabalay, tayong pakanak iti nakapila at tricycle, tata. Da kayo ngamin ti kayat ko. Ta, mabiitak ang makasangpet no da kayo ti pagluganak. Ay, kituwan ang baraw. Siyak pa'y matikunam. Imawag dya anak mo itay kanyak. Napalabas na kakanumanan ang nagpartak ti panagpataray mo iti tricycle. Ay ket agraras nga ro di tao. Samsambutan na ti oras. Isa pinartakak Ay di mo man irason dagiti pasaheros mo. Talaga kida sigo da kasta ka. Agpakalaing kang agmaneho. Kasla ka la tumaytayab. Kasla ka makasisihara ka na yung nagpataray ka. Ay si katakto pa yun di ti lugar tayo. Siyak ti kanayon nga arkilaan dagitay kanayon nga dardaras. Nang runa dagitay maladawan iti trabaho na. Wano tay adasamsambutan na. Siyak ti ayaban nga arkilaan no kwa. Diyak amukan ka. Natangkin ti ulong. In ka man kindi agidadang iti pagdigos ko tanay. Natapo kanak manan. Saan nakakomportable no kataptapok ti bagay. Manganan, Marso. Ne, apay akong di basa kay ti Jariyaw. Nangalaam dita. Ay kat ginatang ko Mayat ka na utag basa-basa iti Jariyaw. Ta ma-exercise ti utag.
tapno saan alumakay ti panunaw. Anya? At dapat nga ron nabasak. Napintas gayam ti panaglangoy nga exercise. Saan lagayam a panagjogging. Pati panaglangoy kan panagbisiklita ket napintas nga ehersisyaw. Day talag papaubing magtamom nga ramidan. Kasla da pagpapaubingam. Ay sas, agatap ka manen ako nak. May salaang tirasaw no apay nga papaubingak. Ken no apay nga ay aywanak ti salon at kau. Jak kayat ti agsakay, jak pa'y kayat ti matay. Nawatam. Ay sas, apay adi nakrineeng. Aldaw mo't gayaban. Sapay alas 8 titulagan mi ija pasayros ka. Nay, alas 8 Kahit apamok nga rodaya no ada biyahe mita. Sige nga rin, agdi ko sagbit agrobat akon. Sa bagay, napartak ti gargaraw kaw. Mabitla na ita. Kaya na ita. Mala, itimplan ako ni ti kapek ta, igupak na malpasak ng digos bakit. Mabitak lang ang digos. Masako na sambutak di pasayros kaw. Tagalan ti amang tad ititip na dyan. Sayang no aglugan ito sa balay. Partakat patag pataray. Nagbuntog mo't na ito sarsaron nuwi ka. O, bertikak manlangan, ngaw rekurbaan. Namasaman ka. Nanang, darasan niyo, mapantayo sa ospital. Ay naday to yan ti bagbagakit. Pinartakan naman siguro ti panagpataraynan. Natangkan to matulo di amam. Ay na masuro na kamadanagan anak ko. Alakit din, darasan yun. Intay kitaan ni tatang sa ospital. Isarayan tabalayo. Nabiyagak ka di pay. Ay, kawan ah. Ay na, una yan ti kasta alang ang marsaw. Kat, kumusta ak ngay? Anya tinadali kanyak bakal. Nairis taropam. Nadait tamuging mo. Nagdakkel ti sugat na. Basta, ado ti suga mo. Kat, dagitay dalam, kas kadakid ni ken pusok ngay. Saan da anaan-anaw? Saan? Ay, agyaman ak. Sanak pa'y kayam anatay. Kunak lano natay akaw. Ay, agyaman ak. Nagpartak kayo kanong amin nga nagmaneho, tatang. Nagubertik kayo kanong amin iti kurbaan. Kunak ano awan masabat kaw. Akay, kumusta din nakadong parko ngay? Jayla kanulugan na tinadali, tatang. Ngam jay tao, saan? Da kayo lang tinadangran. Ay, jakpay kayat ti matay. Kayat ko pa'y ti agbiag. Nanad kayong agpayso itikan kanan nyo, tadiyo kayat tagsakit. Ngam di kayo nagananad na nagmaneho. Awan useless ti panagday-diet yun nakasta. Uwan nga raw. Uy, amok taon na maminsan. Pagadalak na ito, yan napasama kanyak. Ang yaman ak Diyos ko, kasi bibiyagak pa'y. Tangay na imbaga na kaon, agbiyahe ak kumamanan bakay. Ay saanan, inton kuan madisgrasya ka manan. Amangan no ipatay mo no sumaron no madisgrasya ka. Saan na tricycle ti ibiyahe kumanay? Kanya nga rod ngay. Jeep, ay nakarkaron na. Kan pangalam ko matigatang mo matitijip nga ipasadam ngay. Saan ajay pedicab? Anya?
Adamot agpaspasada api di kab di ti lugar tayo. Kasjay langan ti ipasadak. Makabannog ati kasjay. Sa nabalay ta exercise kon ti kasjay. Napintas iti salon at ti agbisikleta. Kamakamo ka nga rod Ang uray kasjay ti imanehaw maganad kalata. Di ka man na nagbali na kaskasiron. Wain bakit saanin? Promise. Jak pa'y kayat ti matay. Iso nga agan anadaktaon akanayaon. Para! Papananyaw na. Inak man makichinda. Kaya't siyaon ti makilugan kanyak. Una, tasanan at tricycle ti man manihong baraw. Kaya't ko ti pwede ka ba pagluganan? Tanabunbuntong basay. Sana kamatay iti nervyos. Ay wain. Jak kayatan ti gumatang iti tricycle. Ta mabuti nga ko na madisgrasya nanaimang. May at ti bisikleta ta exercise kumatlaangay. Ay katuhan na. Mala, mapantangarudan. Sige na. Medyo parta kang basay. Tanabuntog matlaw na marsaw. Ay, pasang at dito'y nana. Narigat ti agpidal. Ano sa nyo labasitan? Kaslakla na trauma gapoy tinapasamak kanyak iso nagbuteng akon nga agmaneho iti tricycle. Iso ngay nanusa kon ti pedicab nga ibibiyahe. No pa'y bimasiti kita ayos lang ti exercise kumatanday jay. Nagtultuloy nga rod ti panang tartaripatok iti salunat ko babaan ti panangan ko kadagiti na sustansya at araon ken gidgid danakmat iti ehersisyo. Iso nga aging gaita na pigsa aklat ta. Kat sana kunay ngagsaksakit.